Kalau berkoi kita cumi, kan wanita hima cumi kalau kawan cumi akan derbang ni. Tahu mam cumi balkasmi, batamam ni kira cumi. Kebangan mam keberes ni, lewat mam ni syarat syarat. Dan lain pelan keberes amin. Berbelai kematian, berdapat jingisynei-blei, utrai pelan berpihan ketai. Pelan biasa buat jumpa Yesus. Kematian pun kami jumpai kepada kita jingisynei-blei. Mentang terbuat keciam jingisynei, amin. Ngangit tahu leh dan berbaro. Unang tahu kami yang berkendau. Tahu Yesus Kristus pun membantu. Utrai jingisynei yang berpun mesin pun yang berlaksana kepada Yesus. Pada syariat dan popat jenis pilatas, nasaan kenal yang pelajariu, mulai hiasan banyak akak seni malai dan panik banyak, mulai kiusan yang bersama sekaman break pap dan baro, nang taman pan bisa kibimat kibayam, nangnya yang mesin berkod, berangkat dari berkod, kaki dia selong dari berkod, kaki jipap jipap, kaki jimipat kedo, dengan jimbol jikot, amin. Kok babam jikot, kami sempat jingisynei-blei kon berjaya cumi, utrai kenal Yesus Kristus, dan pembiayaan bentaki pop cumi, berjaga percaya berdoa kue. Namar kecishas tambah kortis saat cungu. 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 Babam jukut ngadama kami kami kasnam kami sempat jingisynei-blei ukon berjaya cumi. Utrai kesran Yesus Kristus dan pembiang nak pentaki pop jengi kacang kepercayaan berdoa kue. Marsyas temu kodesa jemu. Dois ni berjaya percaya berdoa kue. Marsyas temu kodesa jemu. Dois ni berjaya percaya berdoa kue. Marsyas temu kodesa jemu. Dois ni berjaya percaya berdoa kue. Marsyas temu kodesa jemu. Dois ni berjaya percaya berdoa kue. Marsyas temu kodesa jemu. Dois ni berjaya percaya berdoa kue. Marsyas temu kodesa jemu. Dois ni berjaya percaya berdoa kue. Marsyas temu kodesa jemu. Dois ni berjaya percaya berdoa kue. Marsyas temu kodesa jemu. Dois ni berjaya percaya berdoa kue. Marsyas temu kodesa jemu. Dois ni berjaya percaya berdoa kue. Marsyas temu kodesa jemu. Dois ni berjaya percaya berdoa kue. Babam jukut Ngatur kami kami kasnam kami sempat jingisynei-blei ukon berjaya cumi. Utrai kenal Yesus Kristus dan pembiayaan bentaki pop cumi jaga percaya berdoa kue. Nama Yesus tambah kodesa jauh. Dois yangi berdoa berfay. Nama Yesus tambah kodesa jauh. Dois yangi berdoa berfay. Nama Yesus tambah kodesa jauh. Dois yangi berdoa berfay. Nama Yesus tambah kodesa jauh. Dois yangi berdoa berfay.
Nama Jingisynei-blei yang ni Baphylla bertai. Nama Jingisynei-blei yang ni Baphylla bertai. Nama kami simbat Jingisynei-blei ukun bayi cumi putra Tuhan Yesus Kristus dan biar betah kipop cumi kejogo percaya berok away. Jingisynei-blei beriak kepang di bastam. 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 Nyata kami simbat Jingisynei-blei ukun bayi cumi putra Tuhan Yesus Kristus dan berbiang nak bentar kipop cumi kejogo percaya berok away. Jingisynei-blei beriak kepang di bastam. 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 Kublai bakoi, kublai berdengor, kublai bimjinong. Jingisynei-blei beriak percaya berok away. Kublai bakoi, kublai berdengor, kublai bimjinong. Jingisynei-blei beriak percaya berok away. Kublai bakoi, kublai berdengor, kublai bimjinong. Jingisynei-blei beriak percaya berok away. Kali tani chung Jingisynei-blei ko Jingisynei-blei ke bakarsoy na kecedem kepabom cikun. Jingisynei beriak percaya berok away. Ko Jingisynei-blei ke burom bakrau tam. Niaro yang terjingkau cumi. Kaju bab ngasanya hami. Ko Jingisynei-blei ke jimaya bomla syampang. Ko Jingisynei-blei ke umpon diu bakarsoy na kejimaya juga Trinity bakon. Ko Jingisynei-blei ke bomla bat syampang na tibrun daki angel. Ko Jingisynei-blei pami ke jing imat ke jing kemen. Ko Jingisynei-blei ke bakam kor banyak ke beneng. Ko Jingisynei-blei ke tolong ki kampula bat jing pula baro. Ko Jingisynei-blei ke bakentup ya ke pertai baro ke wei. Ko Jingisynei-blei bawan hiar syak pertai ya ke dor ke tien belawan longdo. Ko Jingisynei-blei pami na ke deng mong ke donor Yesu. Ko Jingisynei-blei badon hapo ke donor Yesu badat Jingisynei kam tam kinang pom. Ko Jingisynei-blei badon ha ke Eucharis bakon. Ko Jingisynei-blei ha ke balaseng ya ke balang bakon. Ko Jingisynei-blei ha ke baptisma bakon. Ko Jingisynei-blei papen manhok yangi. Ko Jingisynei-blei pesenrani kicing im cungi.
O Jingisynei-blei bakadok yangi kam tam hatamir kaching yam. O Jingisynei-blei ba ayani kaching imbane chunom. O Jingisynei-blei badal rutkat bat ngi haman ki benta kaching im chungi. O Jingisynei-blei ba yadai na kading duchong. O Jingisynei-blei ka atiar kaching la ka bamut kinong pope donot. O Jingisynei-blei kaching lagok yang yalbat kaching bam shampang kirukun. O Jingisynei-blei kaching bam la shampang kaching mayaw play. O Jingisynei-blei ka basay yangi na kaching janjal baro. O Jingisynei-blei ka tolong kaching supat kaching kemenjongi. O Jingisynei-blei ka bakot yangi na kaching suda siya kaching imba shisha. O Jingisynei-blei ka bakantop ya baro ki mati chungu. O Jingisynei-blei ka pan singet chung baro ki jantau blei. O Jingisynei-blei ha ka babaro yo Jingisynei. O Jingisynei-blei ka jing tingan batiang ya kito ki bateng amen sim. O Jingisynei-blei ka jing kermen kito ki bado jing kermen. O Jingisynei-blei ka jing jathat kito ki basyam janjar. O Jingisynei-blei ka jing pelat na ki klam. Ko snambat ko batot nya kadono jong Jisu banlong katamay ki Jingisynei yangi. Ko snambat ko batot nya kadono jong Jisu banlong katamay ki Jingisynei yangi. Ko snambat ko batot nya kadono jong Jisu banlong katamay ki Jingisynei yangi. For neither harp nor poultice cured them, but it was your word, O Lord, that heals all people. Wisdom of Solomon 16:12. Lord, joining with this powerful word of yours, we approach your holy throne with faith and offer you our various intentions. Lord Jesus, we bring before you all the people who are suffering from various kinds of sicknesses, all those who are in the hospitals, all those who are at home not able to go for treatment, and all those who are suffering from cancer and incurable diseases, and all those who are undergoing operation. Lord, you are the healer. As they are longing to get your healing touch, Lord, have mercy on their pain and heal them by the power of your precious blood that flowed from your heart. We also pray for all those who have asked of our prayers, all the students who are waiting for their results, and all those who are joining us in this online prayer. Surrendering all these intentions, we glorify and give you praise, Lord Jesus. Hallelujah, 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 Jisu, Jisu, Jisu.
รมหกปาเป็นคนเป็นมันสิบคุย Malah kau juga berjaya. อันยารอยังตรายยิสุคริสต์ Amen.